kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga ahandi. The Zoom TV 24. Aka kanya turi mu murenge wa Gisenyi mu y'igice cyo mu Makoro hafi neza cyangwa se aho byabereye naho imirwano hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habayeho kurasana mu gihe umusirikari wa Kongo yari yambutse umupaka akazarasa ku ngabo z'u Rwanda nazo ziramurasa ahita yitaba Imana. Nkuko mubibona aha niho byabereye muri aka gace, murabona hepfo ingabo nyinshi z'u Rwanda, inzego z'umutekano na polisi. Ni ku munsi wa kabiri nyuma yaho ibi bibaye, aho hagiye gukurikiraho igikorwa cyo kuba hagenzurwa uwo murambo, ariko kandi n'ibindi wenda biza gukurikiraho tugenda tubimenya. Turi kumwe na Fred Ruterana, ni umunyamakuru wa RBA. Fred Ruterana, ubaye muri aka gace igihe kinini, wenda gatoya tusubira inyuma gato, ibyo kurasana mwabikurikiranye mwumva ko byagenze gute? Amakuru twayumvise hagati ya saa 11 n'igice na saa 11:40 nubwo abaturage batubwiraga ibibaye, ariko natwe ntago twatinze twahise tuhagera. Ariko icyabaye nkuko abaturage babivuga, no umusirikare wa Kongo winjiye ku butaka bw'u Rwanda, yaje rero avuga ikinyarwanda nkuko abaturage babitubwiye. Urabona ko kano gace n'ubundi ntago ari ku mupaka wemewe, ni mu nzu, ni muri quartier z'abaturage begereye umupaka niho binjiriye. Uwo musirikare yaje avuga ngo ikinyarwanda, ariko ngo ashobora kuba yari yasinze, avuga ko aje kumara abanyarwanda. Mu kuza rero yinjira ku butaka bw'u Rwanda, noneho azarasa ku basirikare ba RDF b'u Rwanda bacunga umutekano ku mipaka. Nibwo rero bahise bamurasa ahita apfa. Noneho impamvu humvikanye amasaso menshi nkuko abaturage babitubwiye, muvuga ko amasaso yari menshi, ubwo humvikanye nkangaye mugereranyije n'ibyo mwabwiye? Ntabwo nari mpari, urumva n'abaturage babitubwiye, ariko uko babivuze bumvise ko ari menshi, kuko bavuga ko ashobora kuba yumvikanye hagati y'iminota 2 n'3, niko numvise babivuga, ntabwo nari mpari. Noneho impamvu yumvikanye ni iyihe rero? Ni ukuvuga ngo abasirikare ba FARDC ba Kongo bakimara kubona ko umugenzi wabo arashwe kandi arasiwe ku butaka bw'u Rwanda, urumva icyo cyari kizibiti ko bavogereye igihugu cy'u Rwanda. Bashatse uburyo barekipera umurambo we, bawukurure bawuzane, noneho ujye ku butaka bwa Kongo. Rero n'ingabo z'u Rwanda zazicunze umupaka zibona ko nanone ibyo byaba ari gukomeza kuvogera umupaka, habaho kurasana. Urumva ni no gukingira ikizibiti kigaragaza ko Kongo, nge niko mbitekereza, yavogere ubutaka bw'u Rwanda, kuko ubundi already umurambo uri ku butaka bw'u Rwanda nkuko n'ubu ngubu ubibona. Na n'ubu umurambo uracyahari? Na n'ubu ngubu umurambo uracyahari, kuko waharaye. Ingabo z'u Rwanda zaraye zicunze umutekano, kuko byanga byakunda n'ingabo za Kongo ubwo zashaka uburyo zawurekipera. Icyari gitegerejwe n'iki rero? Nuko hari ubundi itsinda ry'ingabo z'ibihugu byo muri aka karere, harimo n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byitwa EGVM, rigenzura ibibera ku mupaka, niryo riza rikagenzura. Ubu rero niryo ritegerejwe kugira ngo nibura rihagarare hagati y'ibihugu byombi, rirebe ibyabaye, noneho habeho kuba hashikirizwa umusirikare wa Kongo mu buryo buri official, mu buryo buzwi, ariko umugenda abo baba bamwemeye. Ijoro nakubonye mu bitangazamakuru cyanyu cya RBA, waganiriye n'abaturage. Ubu tuvuge ko umutekano umeze gute, cyane cyane muri aka gace ubona ko ni santimetero no muri Kongo? Ni santimetero no muri Kongo, kuko turi hafi yaho nkuko ubibona. Nimugoroba n'uri navuye, ituze ryagarutse, umutekano hari, n'ubundi abantu bakomeje imirimo yabo, bamwe bataha abandi bacuruza. Ariko na mu gitondo turahageze naho nuko gusa. Icyo ndi tubonye muri kino gitondo ni inzu z'abaturage, zagezweho n'amasasu mu gihe habaga hiryo rasanwa. Kuko abaturage tuganirije batuye muri izo nzu batubwiye ko ari amasasu yaraswaga n'ingabo za FARDC, yaje atobora ibirahuri by'inzu zabo. Hari aho twageze dusanga yatoboye plafo, n'icyo gihe ari muri rusange, ariko kubaganiriza nicyo batubwiraga, bavugaga ko ubu ngubu batuje,
umutekano wagarutse kandi bizeye ko ingabo z'u Rwanda zikomeje kubacungira umutekano. Wenda dusoza urabisesengura kandi ubibayemo igihe kinini by'intambara zo ku mupaka hagati y'u Rwanda na Kongo, ubona bikomeje gutya amaherezo yaba yahe? Bikomeje bimeze gutya ubu bushotoranyi cyane cyane bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikorera u Rwanda si ubwa mbere, ni ibitero byinshi yagiye ishaka ikora by'ubushotoranyi ku Rwanda. Urabyibuka mu Kinigi, urabyibuka izi ndege zihora zivogera ikirere cy'u Rwanda, abasirikare barenga 3 bose barashwe bavogera inzego z'umutekano z'u Rwanda binjira mu gihugu. Ibi rero bikomeje gutya ntago inzira y'ibiganiro mbona ko ibihugu cyangwa se ibihugu biri gushyiramo ingufu yaba iby'akarere ndetse n'ibindi byo bishyira ingufu mu kugira ngo umutekano ugaruke muri aka karere byashoboka. No kuvuga ngo rero ibi bikorwa niba koko Kongo ikeneye amahoro, ikeneye umutekano, nuko nayo yareka ibikorwa by'ubushotoranyi irimo ikora. Icyo ni kimwe, ariko nanone igasa nkaho nanone yumva ko u Rwanda atari rwo nabwa ruri kugira uruhare mu bibazo rufite, ahubwo ko rugomba guhangana na M23 kuko yes Kongo ikwiye guhangana na M23 kuko niyo ifitanye ikibazo, kuko uruhande rw'u Rwanda rwavuze ko naho ruhuriye na M23 niko uruhande niko leta y'u Rwanda yavuze. Ubwo rero niba nta mahuriro, nta bimenyetso wenda tuvuga wenda biri ku rwego mpuzamahanga bifatika bigaragaza ko u Rwanda koko rwaba rufasha umutwe mu 23, ntago rukwero gukomeza gushotora u Rwanda kuko bishobora gushyira habi iyi situation, kandi hagakwiye kuba inzira ya politike n'ibiganiro biganisha amahoro arambye muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nk'umuntu hari wenda gatoya wahanahabaye nimugoroba kuva bigitangira kugeza amagingo ya ubu mu isura y'umutekano, tuvuge ko umutekano umeze gute hano ku muntu wenda utari kuhareba? Icyo navuga nuko rimwe na rimwe iyo bibaye gutya abantu urumva social media hari ukuntu ibiremereza cyane kagira ngo ibintu byacitse, ariko nk'uko ubibona umutekano urahari mu Rwanda, urahari. Ni nayo mpamvu duhagaze aha. Ndashaka kubaza niba wakajijwe. Umutekano w'u Rwanda n'ubundi uhora ukajijwe kuko nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko yabigarutseho Perezida wa Repubulika yabwiye ko abaturi imipaka bagomba kuryama bagasinzira. Icyo ngicyo ni ikigaragaza ko umutekano ku mipaka ukajijwe. Yewe n'amatangazo yagiye atandukanye yagendaga asorwa n'urwego rw'ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda yagendaga agaragaza ko umutekano ukajijwe ku mipaka, kandi rwose niyo ubibonye uburyo inzego z'umutekano ziba ziteguye hano ku mipaka bigaragaza ko umutekano ari ikintu cyashyizwemo ingufu, kandi n'abaturage bakawizera kuko nka nimugoroba bikibabonaga abaturage bongeye gusura mu buzima busanzwe bakubwira ati twebwe twizeye ingabo zacu, umutekano urahari. Ririya ni insanganya kuko hari nabo bageraga bakavuga biriya biramenyewe n'ubundi n'abasirikare ba Kongo baba banyweye ibintu ibiyobyabwenge, baba banyweye inzoga, baba banyweye urumogi, niko baba bavuga. Biriya birasanzwe bakora bakumva ko ibyo batekereje mu buryo bw'ubusazi babikora. Bo kubona ko ari igitero kishobora kuba cyaturuka ari nk'urwego rw'igihugu siko bayibona, ariko wenda ku rundi ruhande wenda hari abandi bayibona mu bundi buryo, mu buryo bukomeye wenda bujyane n'ubwo bushotoranyi. Ariko icyo nashaka kugarukaho ni kijyanye n'icyo umuturarwanda avuga cyangwa uturi hano ku mupaka avuga. We avuga ko nta kibazo afite, nta kibazo cy'umutekano afite. Ubona inzego z'umutekano z'igihugu cyabo, igihugu cy'u Rwanda bazizeye. Fred Ruterana, umunyamakuru wa RBA, turagushimiye cyane. Murakoze namwe. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.